Достар, Осыковка турбаны варт еттабыз, нержавейка дегені. Башка турбаны мынантип варт еттебіз. Бұл таза металл болғандықтан тез еріп келет. Ошондуктан шашпай варт етиш керек. Азыр шлактарын кууп баштайбыз. Şunday sekin ağız ediyoruz. Daha o kadar verin. Buna qarasanızlar, özüyle bilip duradi. Qaysi yaxshi qo'yilgan, qaysi jomon qo'yilgan. Шлактарны байқасаңыз, шлактан. Вот. Мына жерде замок болгон жер шундай болуп калат. Замок болгон жер үстүнөн мийилип, шундай болуп чыгат. Вот шундай. Таза металл болгондуктан шундай алып барып эч керек, шашпай. Üstüne giyizip kiletle alıp gidelim. Қалған стояктарды турбайбы, ошол жак улайбыз. Қалған стояктарды кийинки көрсөтүүбүздө, кийинки немеде бардыгын көрсөтөбүз. Вот слесарь байкебиз болот. Кандай окшошту ака? Окшошту. Ойдогудай эле? Ойдогуйда. Ага. Окшош эле болду. Кандай эми кадайбыз эми? Кадайбыз. Кадайлы. Так, вот ресанта сварка. 250 ампер. Өзүңөр каалаган немеге коюп алып туруп ура берсеңиздер болот размерге. Biz bolsa hem mынаны илип баштайбыз. Горизонталь кылып урабыз азыр.